Evo, zamolit ćemo vas na početku razgovora da nam se predstavi. Ja sam Melisa Čanđić. Melisa, evo došli smo ovdje, Narodna kuhinja, je li tako, Jeste, Udruženje građana Optimisti. Šta reći za ovu, možemo je slobodno nazvati ustanovu s obzirom na ljude koji ovdje dolaze i preživljavaju faktički zahvaljujući ovim obrocima koji im dijelite? Ništa, sve ste se uvjerili, sve ste čuli, tako da ja nemam šta dodati. Da, koliko obroka, koliko korisnika, kako radi? Preko Centra za socijalni rad imamo 140 korisnika za kojeg svakog imamo socijalnu anamnezu, a imamo 137 korisnika koje mi kao udruženje financiramo. Da li se broj ljudi koji bi htjeli doći, a možda nemaju mogućnosti, povećava ili smanjuje? Kakva je tu situacija? Svaki dan se povećava broj korisnika s tim što god kod nas da dođe, znači dobit će topli obrok, znači nikog ne odbijamo. Da, kako uopšte kuhinja živi, na koji način? Evo, ja znam jednog svog prijatelja Muniba Cerića koji živi u Americi, on je ovdje iz Miljakovaca, koji je dao jednu donaciju i tako znam ljude koje upućujem da idu ovamo prema Optimistima, jer kada vidim ove ljude koji s nestrpljenjem očekuju obrok, zaista to dovoljno govori. Slika govori sve. Ovako, znači to što ide preko Centra za socijalni rad, to financira grad Prijedor, a taj drugi dio korisnika koji nisu preko Centra za socijalni rad, to onda idu kao ti donatori i imamo odličnu saradnju sa udruženjima iz Pomoziba i Sarajeva, gdje smo uspjeli kako sad da kažem, da upadnemo u taj skup tih organizacija za ukidanje PDV-a na robu pred Isketek. Imamo odličnu saradnju sa ministarstvom iz Sarajeva gore za izbjegla i raseljena lica. Od njih smo dobili prehrambenih paketa 40, očekujemo da bi trebali još, tako da imamo podršku. Da, što se tiče hrane, sigurno da treba voditi računa i o kvalitetu, bez obzira što tu dolaze ljudi koji su, hajde da tako kažemo, na ivici egzistencije i vi morate voditi računa i o kvalitetu, da ne kažem kalorijama i tako dalje. Naravno, za sve to mi imamo te normative. Imamo, jednomjesečno nam dolaze iz Zavoda za zdravstvo iz Banja Luke, uzima se uzorak hrani, tako da se trudimo maksimalno jer ono što ne bi mi pojeli ne dajemo ni drugima. Kako je vama, evo recimo kao čovjeku, insanu koji ovdje radi, kad dolaze ljudi različitih problema, ako možemo tako reći, kako sve te sudbine podnosite? Teško, ja vjerujem da me sad jeza uhvatila. Tako da, ja kažem, ovaj posao što mi radimo nije težak fizički toliko koliko i psihički. Znači, svaka osoba ima neki svoj problem i mi smo dužni tu da ih malo i poslušamo i da kažemo bit će sve u redu, ne skiraj se, riješit ćemo nekako, ali vjerujte mi da je teško. Teško je psihički. Ko uopšte dolazi u kuhinju? Jesu li to samo ljudi koji nemaju primanja ili? Imamo mi tu ljudi koji imaju primanja, ali to su ova minimalna, imamo ljudi koji nemaju primanja. Tako da sve kategorije su na kazanu što kažem. Da, kada razgovarate s tim ljudima, da li oni smatraju da će biti još više ljudi koji će ovdje dolaziti? Kakve su uopće njihova razmišljanja? Vjerujte mi, unazad možda 3-4 mjeseca ja nisam čula nijednu pozitivnu priču. Znači, sve idemo iz krajnosti u krajnost. Komentarisali smo skoro da je prije godinu dana litra ulja bila 2 marke, sad je 4 marke. Tako da, mi govorimo kao bit će sve u redu, no međutim sve gore i gore. Da, inače i namirnice sve koje dolaze u kuhinju su ekstremno sada skupe i zaista treba Ekstremno. dovoljno voditi računa. Baš tako, trebamo biti racionalni. To se trudimo. Da. Gospođo Čanđić, hvala vam lijepo. Ništa, Evo, u hvala ime vama. ljudi koji dolaze ovdje, najsrdačnije vam se zahvaljujem na svemu onom što pružate, jer ljudi kažu bez ovog ne bi mogli dalje. Hvala vam lijepo. Hvala vam.